harikin warning bell kan tiri don ni ale say to remember zom ta puar ro hinglian lo somang speaker kalome speaker hey amendment bill sadeu mai aron chuaka elahi achungril ken ma statements of objection reasons ti hanen hian suggestion MOP trangte MHCP trangte Mizoram Law Commission Mizoram State Commission for Women Central Wayme te suggestion na trangte a ron siam ani thu tarlan ania chuwang chuan thil engemo han diklo le han thalo tur po a om ka ring bok lova amai ro chu point khatlek pu speaker elaya hian han soilan du kaneya amma sakan soidu achu man le mual chungchang hi amoi len ka se hela hian nom da man pui khaman le mual noya to don ani hi poimo viavin ka sia mizo te hian chi le kwang kan neya sum le pai te kan neya bu le bal te kan neya ni bu le bal kan nei kan ti hian bu kan neya bal kan nei lo ti na lamani lo wa sum le pai kan ti po hian sum le kan esek dang te kha ako kan ni chu wang chun helaya man le mual han ti la ya hi ka fak du khop maya lom om ka tia helai kan soidu na chan ber pakhata chu ei vairama te I tlem lai luk pokhan university pakhata professor rual hovin min nial ron chiam maya mizo da chu in mei chia te in sal thina ni lomi nti chiam maya anni ngaya chuna ni thei tlat mai ni man pui ti ringo ta kan da hian chu wangin empowerment of women tunlaya kan kalpui na sem ema chu wang chun helaya man pui han ti ringot te khan sum kha kok viawa e di lai na china ka soi sum le pai bu le bal chi le kuang kan tiang te khan thil pakhata man le mual kan tia ka kan mang thei don ta chu chu alom om via vin ka sia hei hian mizo ten kan mei chia te kan sal lovani ti kha ati chiang donin alanga atha ka tia amero chu pu speaker he tila hian kha atumania pu speaker kan house leader jom takina ron move po khan khala in thal te kan mizo mei chia te hum him na tur ti lai aron soila na khan aron soi shoulder nge section 30 khan omit tura khan aron soya kami chia lo de wa po khan thil danga om thei thovin ka sia a thil tuma hian kha alang chiangin ka sia chu wang chuan amendment section number 4 a khan he sub number 1 true ti ho kha ron substitute ron da bill turani ta chumi number 2 b ka kha han share ta ila ya hian and date and vinu puspi gari phalna in helai te kan share chuak tiang for payment of manle mual antitani he payment hi kan ti le si chuan manle mual ina kotir kan tuma hi ati dang lam tlata payment ani chuan poisa kha pe kan itlatani chu wa jo kan manle mual kha poisa ale thoni si chuan helai te payment ti la hi pu speaker for fulfillment of manle mual te han ti ta ila hei hian min veng fam kim zo khangem kan mei chia te kan hum him zo khangem nakina vai hovin hei payment ni ti renga lom han ti ta se ni ala harviau karinga chu wang chuan for payment ti aya hian for fulfillment ti ten thak ta ila amoi nakin zela kan tan to hian a that kan ring dewa tin mi zo chuan an mei chia te an van za thiam em tina lan tir nan tin man le mual han ti khan aman le mual la ya kha mei chia te kan in nei na dan system ani top mai man ringot khan ong sang thei lo
ringot in omrang thailo bal ne na lak kop turani man ringot khan omrang thailo man le mual ani chia khan kan mei chia tele kan mi pa te in nei dan kha aron kok dona chuwang chon pu speaker helai te hian ti dang lam ni sela chon for fulfillment of ti jong khan la ila chuanin in kin zel kan kalna po that ka van ring em ti kha pu speaker kan non sei ve ani e hello me